Goed, ons beweeg aan na eksamenlokaal. Haar skoene klik hard op die houtvloer, soos sy op en af stap tussen rye tjoepstilbanke. Nou en dan kraak die blaai van 'n blad die September eksamenlig. Hande bewe met rukke oor skoon wit velle, losse inkwarboel agter. Die horlosie tel 2 ure af. Sy stap stadig en oes die stalle een vir een, blou op wit, ryp met gistermiddag se kennis. Goed, so die titel verwys na 'n gebou, saal, plek waar leerders eksamens aflê. Die spreker verduidelik wat hy of sy waarneem tydens hierdie eksamensessie. So, the title of the poem refers to a building, a hall, or a place where learners write their examinations. The speaker explains that what he or she observes during this examination session. Die struktuur van die bou van die gedig, the structure of the poem. Die gedig bestaan uit 5 strofes. Elke strofe bevat 'n unieke hoeveelheid reëls, die halfrym, alliterasie en assonansie, en die enjambement bind die gedig tot 'n eenheid. Daar is geen vaste rympatroon nie, en dit maak hierdie gedig 'n vrye vers gedig. So the structure of the poem consists of 5 stanzas. Each stanza contains a unique number of lines. There are no fixed rhymes, or there is no fixed rhyme scheme in the poem, and the half rhyme, alliteration, and assonance, as well as the enjambment, binds the poem to a unit. Because we do not have a set number of lines in each stanza, and because we do not have a set rhyme scheme, this poem is an example of free verse. Die tema van die gedig, the theme of the poem, die spanning wat leerders tydens die eksamensessie beleef. Die tema is universeel, omdat enige persoon van enige agtergrond hierdie gedig kan verstaan. So the tension that learners experience during the exam sessions is the theme of the poem, and the theme is also then a universal theme, because any person from any background can understand the tension felt in this poem. Die stemming van die gedig, the mood or the tone of the poem, die stemming is ernstig, somber, stil en gespanne. Woorde wat dit voorstel is hard, tjoepstil, bewe en inkwarboel. So the mood is serious, somber, quiet and tense. Words that suggest this is hard, dead quiet, tremble and ink tangle or inkwarboel. Die boodskap, the message of the poem, begin betyds voorberei vir iets belangrik soos 'n eksamen, en 'n mens sal altyd verantwoordbaar bly vir hul dade. Begin preparing on time for something as important as an exam, and a person will always be held accountable for their actions. Die spreker, ons het 'n alomteenwoordige spreker in die gedig. Dit is iemand wat wat alles sien, maar wat nie noodwendig deel is van dit nie. So the speaker is an omnipresent speaker, someone who sees everything but is not necessarily a part of it. Sien dit soos 'n kamera wat die lokaal dophou. Dit is deel van die klas in die sin van dit sien alles, dit weet alles, maar dit is nie 'n persoon of 'n leerder wat betrokke is by die eksamen of betrokke is by die toesighou nie. So see the speaker as something like a security camera. It's in the class, it's part of the class, but it's not necessarily one of the students who are writing. It's not an invigilator walking up and down. It sees everything, it experiences everything, but it is not part of that which is happening. Goed, die sintuiglike waarnemings, the sensory observations. Ons hoor die onderwyser loop, die blaaie wat kraak en stilte, en ons sien die wit velle papier, die inkwarboel, die horlosie, die onderwyseres wat op en afloop. So we hear the teacher walking, pages are crackling, the silence, and we can see the white sheets of paper, the ink tangle, the clock, the teacher pacing up and down. Goed, ons kyk dan na leestekengebruik. Die digter gebruik die punte effektief in haar gedig om die gedig in 4 dele te verdeel. Deel 1 is die onderwyseres wat op en afloop tussen die banke. Deel 2 wys die leerders se angs en vrees. Deel 3 die tyd wat stadig verbygaan,
en dan deel 4, die antwoordboeke wat finaal ingeneem word. So the use of punctuation, the poet uses full stops effectively in her poem in order to divide the poem into 4 distinct parts. Part 1 is the teacher walking up and down between the desks. Part 2 is the learner's anxiety and fear that's portrayed. Part 4 is time that passes by slowly, and then the answer books that are finally collected in part 4. So part 1, teacher, part 2, learners, part 3, the time that passes slowly, and part 4, the answer books being collected. This is then also an example of progression, a voorbeeld van progressie, because of how it starts in part 1, teacher walking up and down as the kids start writing, time going by, and then the books taken in at the end. So dis 'n voorbeeld van progressie ook, omdat die onderwyser begin die eksamen in deel 1 en die einde van die eksamen kom dan in deel 4 na vore. Strofe 1. Haar skoene klik hard op die houtvloer soos sy op en af stap tussen rye tjoepstilbanke. Her shoes click loudly on the wooden floor as she walks up and down between the rows of dead quiet desks. Haar en sy, die onderwyser of toesighouer, is vroulik. The words haar and sy indicates that the teacher is female or the invigilator is female. Dan klik, onomatopee, klanknabootsing, die geluid wat haar skoene maak op die houtvloer, of dit verteenwoordig die geluid wat haar skoene maak op die houtvloer, so onomatopoeia. The click is the sound that her shoes make on the wooden floor. Die woord hard en tjoepstil is in kontras met mekaar. Die geluid wat haar skoene maak, raas terwyl die kinders stil is. As gevolg van die stilte in die saal, maak dit haar skoene se klank harder. The contrast, the sound of her shoes are making a noise, and the children are silent. Because of the silence in the hall, the sound that the shoes make are even louder. Tjoepstilbanke, voorbeeld van personifikasie as ook sinektogie. Personifikasie, die banke is nie stil nie, die kinders is stil, banke kan nie stil wees nie, en sinektogie, daar word na banke verwys in plaas van die kinders wat by die banke sit. So personification, the desks are not the quiet things, the children are the quiet things. So in this case, the desks cannot be necessarily silent because they cannot make noise either. Synecdoche, synecdogy, the desks are referred to instead of the children who are sitting at the desk. Remember, synecdoche, synecdoche is when we refer to a part as if to the whole. Dan die eerste strofe fokus op die aksies en voorwerpe in die eksamenlokaal. Die onderwyseres loop op en af tussen die rye banke om seker te maak dat die kinders nie afskryf nie. Die alliterasie van die S-klank beklemtoon die spanning van die leerders. So the first stanza focuses on the action and the objects in the examination hall. The teacher is walking up and down between the rows of desks to make sure that the children do not copy. The alliteration of the S sound emphasizes the tension of the learners. Die sintuiglike waarnemings, sensory observations, die spreker gebruik sy of haar sintuie om die dinge waar te neem. Die gehoor, die onderwyser se skoene op die vloer en die kinders wat stil is. Sig, die onderwyser se skoene, die banke en die onderwyser wat op en af stamp. So, the sensory observation, hearing the teacher's shoes on the floor and the silence of the children, what we can hear. Sight, the teacher's shoes, the desk, the teacher pacing up and down. Enjambement, die enjambement beeld die beweging van die onderwyser terwyl sy toesig hou. So the enjambement, the enjambment, shows the teacher's movements as she supervises. Nou en dan kraak die blaai van 'n blad die September eksamen lig. Now and then the page of a sheet cracks the September examination air.
Kraak is 'n voorbeeld van klanknabootsing, onomatopoeia. The silence is broken by the learners flipping pages of the question paper or answer booklet. Die stilte word verbreek met die leerders wat 'n bladsy van die vraestel of antwoordstel blaai. September eksamenlig. Die eksamen gebeur gedurende September. Dis heel moontlik die rekordeksamen of die voorbereidende eksamen. So the exam takes place during September, most likely the record exam or the preparatory exam for the grade 12s. Ook met September eksamenlig het ons 'n oxymoron en oxymoron, or oxymoron, however you want to pronounce that. September is lente, dit verdui op 'n gelukkige tyd, terwyl eksamen stresvol is en dit dui op 'n ongelukkige tyd. So September is spring, which indicates a happy time. The exams are stressful, which indicates an unhappy time. Die strofe is 'n metafoor. Die klank wat die bladsy maak as die leerder blaai word vergelyk met die spanning wat in die eksamenlokaal gevoel kan word. So the stanza is a metaphor. The sound that the page makes when the learner flips it is compared to the tension that is felt in the hall. Hier fokus die spreker op die papiere of die leerder se antwoordboeke. Here the focus is on the speaker, on the paper of the learners or on the learners' answer books. Hande bewe met rukke oor skoon wit velle, los 'n inkwarboel agter. Hands tremble with jerks over clean white sheets, leaving an ink tangle behind. Die hande bewe, leerders se hande wat bewe, dui op die senuweeagtigheid terwyl hulle die eksamen skryf. So the learners' hands that are trembling indicates their nervousness while writing the exam. Met rukke het 'n dubbel betekenis. Die beweging van die hande is rukkerig of vinnig, of die kinders skryf nie konstant nie. So this has a double meaning. The movements of the hand are jerky, which is very quick, sudden movements. Or the children are not writing consistently, meaning, if we look at the first description, met hande bewe met rukke, soos wat hulle beweeg, soos wat hulle bewe, ruk hulle heen en weer. They move erratically. The hands are moving quickly, jerkily, not smoothly. Met rukke kan ook beteken nie konstant nie, so dit bewe, beweeg, stop, bewe, beweeg, stop. So it moves, stops. The hands are moving, they are shaking, they stop. So the two meanings, either to move quickly or to not move constantly. Skoon wit velle. Die leerders het nog nie begin skryf nie, nog nie werklik aan die eksamen begin nie. So the learners have not written much yet, they have not really started the exam. Die woord inkwarboel, 'n warboel is 'n deurmekaar of 'n ongeorganiseerde chaos. So warboel, tangle, messy, disorganized, chaotic. Ink is dit wat die leerders geskryf het, that which the learners are writing. Skoon wit velle en inkwarboel staan in kontras met mekaar. Die papier is skoon en netjies en dan begin die leerders skuif en maak dinge deurmekaar. Letterlik, die leerders skryf onnetjies, slordig, hulle krap dood en skryf deurmekaar. Figuurlik, die leerders se gedagtes is 'n inkwarboel deurmekaar spil. Die leerders se feite is deurmekaar ongeorden, ken nie die werk nie. So, we have a contrast. The paper is clean and neat, and the learners begin to write, which makes it messy. Literally, this inkwarboel and the clean white pieces of paper can mean that the learners are writing untidily, they are scribbling, they are crossing out. Figuratively, it can mean that the learners' thoughts are in a tangle. They are disordered, they do not know their work very well. Hier fokus die spreker op die hande van die leerders. So the focus here is on the hands of the learners. Die horlosie tel 2 ure af. The clock counts down 2 hours. 2 ure, die tydstuur van die vraestel is 2 uur. Die meervoud van die woord ure word gebruik om te beklemtoon hoe lank die eksamen voel. Uur klink kort teenoor ure wat langer klink. So this indicates the duration
of the paper, which is 2 hours. The plural ure emphasizes how long the exam feels. Uur sounds very short compared to ure, which sounds longer. Hierdie strofe fokus op die tyd wat verbygaan. This stanza focuses on the time that passes. Hierdie reël staan op sy eie alleenplasing. Dit is om te beklemtoon hoe stadig die tyd verbygaan. So this line stands alone, which emphasizes how slowly time passes. Please also note, the note is not written on here, but this can also be an example of personification, personificasie, because a watch does not necessarily count as a person would count. Die horlosie kan nie noodwendig tel soos wat 'n persoon sou tel nie, daarom personifikasie. Sy stap stadig en oes die stelle een vir een blou op wit ryp met gistermiddag se kennis. She walks slowly and harvests the scripts one by one, blue on white, ripe with yesterday afternoon's knowledge. Hierdie antwoordstelle is the answer sheets or the answer books in which the kids have written. Die woord oes, die tyd is verby, die antwoordstelle word ingeneem. Oes means to harvest, so the time has passed, the scripts are being collected. Die woord blou op wit gaan met 'n gesegde swart op wit, wat beteken dit is 'n feit. Die kleursverandering swart na blou beteken figuurlik dat die leerder se kennis onvoldoende is. Dit wat hulle neergeskryf het is nie akkuraat nie, kan nie as ware feite gesien word nie. So the exam sentence here goes with the saying black on white, which means it is a fact. The color change has occurred here from black to blue. Figuratively, this means that the learner's knowledge is insufficient. What they wrote is not accurate and cannot be considered as true facts. Na die dubbelpunt volg daar 'n verduideliking. After the colon, there is an explanation oor wat die blou op wit is, met ander woorde gister se kennis, about what the blue on white represents, and that is yesterday's knowledge. Die woord ryp means ripe. Figuratively verwys dit na die kennis wat die leerders deur die jaar opgedoen het. So the word ripe means ripe, which is the learner's knowledge that they have collected throughout the year. Die woord gistermiddag, yesterday afternoon, dit dui op hoe onvoorbereid die leerders was. Hulle het nie genoegsaam voorberei nie. So this indicates to us how unprepared the learners are, that they do not have enough preparation for this exam. Goed. Die metafoor in hierdie gedeelte, metaphor in this section. Die oes is die antwoorde op die antwoordstelle en ryp beteken dat die inligting gereed is. Die eksamen antwoordstelle of die antwoordboeke word vergelyk met gewasse, mielies, korings ensovoorts wat ryp geword het op die lande en deur die boer ingeneem of geoes word. So we have a metaphor in this stanza. Harvest refers to the answers on the exam scripts, and ripe means that the information is ready. The exam answers in this case is compared to maize or crops or wheat that have ripened on the fields and are then being gathered or harvested by the farmer. Hierdie strofe handel oor die onderwyser wat vraestelle inneem. This section or this stanza is about the teacher collecting the question papers or answer sheets at the end of the exam. Die alliterasie van die S-klank beklemtoon dat die boeke stadig ingeneem word, so the alliteration of the S sound emphasizes that the books are being taken in slowly. Die gebruik van die woord ryp is ook ironies. Die leerder is nie voorbereid nie. Dus verwys ryp hier na frost, iets negatief. Dit verwoes die oes. Die kinders gaan nie goed doen in hierdie eksamen nie. So the irony in this case is the use of the word ripe.
Learners are unprepared. So ripe here refers more to frost, which is something negative. It destroys the harvest. The children will not do well in this examination. Again, if there are any questions, feel free to ask.